Oh, Titus Bonai. Timnas. Siapa ya? Agak lupa. Yang baru-baru ini, tapi nggak banyak salah sih kok. Siapa nih lupa deh. Sama. Penyerang. Oh, ini Ferdinand Sinaga. Iya, Ferdinand Sinaga. Terus mau lupa mbak? Nah, kali itu lupa. Juara Sumsel Cup nggak salah. Iya, Sumsel Cup. Nah, ada tahu aku ke 17. Ndak nyingoi nomornya siko-siko. Kalau ku jingoi yo. Mbak pengen bos kayo. Kurang tahu mbak. Ya, kurang tahu, Mbak. Kurang tahu ya. Ini mari. Fauzi Tondu. Masih. Iya nih, Fauzi Tondu ya. Iya. Lalu. Jago gawang ya? Siapa ya? Oh, Dian Agus Prasetyo nggak salah ya. Siapa? Ini anak Alik Nurdin siapa? Iya. Iyalah, siapa namanya? Siapa? Dodi Alex. Iya, Dodi Alex. Manajer Henry nggak salah. Henry Jainuddin. I seen a beautiful city up here, where kids are playing and people are laughing and smiling and loving the feel. She said, "This